We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Holding to the feeling, you and I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jenny mewakili UPD PMI Aceh Utara mengucapkan ribuan terima kasih atas terlaksananya kegiatan donor darah pada hari ini dalam rangka HUT Brimob ke-77 di Batalion B Pelopor 1 Brimob Polda Aceh. Dengan adanya kegiatan ini, saya sangat bersyukur karena dapat membantu dalam memenuhi ketersediaan darah UPD PMI Aceh Utara. Semoga kegiatan donor darah ini dapat bermanfaat untuk kita semua, karena setetes darah sangat berarti untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.